Assalamualaikum guys. Hari ni hari ketiga Halal Chiang Mai. Pada hari ni kita nak pergi tengok sakura. Location saya akan letak dekat description. So kita akan tengok tempat halal juga. Kita akan cari tempat halal untuk you guys senang dapat makanan halal dekat situ. Okay, kita daripada van, kita akan tukar naik tuk-tuk ni. So kita daripada van, kita kena naik 4x4 ni untuk naik atas. Ada extra charge lah. Seorang 200 Thai baht dalam 20-25 ringgit. But I think berbaloi lah sebab dekat atas tu kita boleh tengok sakura. Even sekarang pun sejuk sekarang, dia punya angin macam genting lah. Kalau dekat Malaysia dia macam genting. Jom kita tengok ke atas macam mana. Hello, 你做前面去啊？ Hello. 后面不好的，不知道。 It's terrible. 有地上。 We're at Thailand right here, and there's sakura there. And here is my fellow friend here. His name is Oscar. His name is Oscar. Oscar, introduce yourself. My name is Oscar. And tell us how you feel about here. Very cold. Guys, such a beautiful view dekat sini. View dia sangat cantik. So kalau you guys pergi Chiang Mai, kena pergi tempat ni. Okay, view sangat cantik. Dan suhu sekarang ni adalah 21. Dekat sini boleh camping ya, boleh camping. You guys boleh pacak you guys punya kemah. But ada charge atau tak, saya tak sure. But kalau tak ada charge pun, make sure you guys kena jaga kebersihan lah. What I can say is, tempat ni salah satu tempat you guys kalau pergi Chiang Mai, wajib pergi tempat ni. Ada sakura guys, ada sakura. Belakang saya ni sakura. Okay, so you guys boleh experience sendiri sakura. Kalau you guys buat camping dekat sini, tak payah nak risau. Dia ada food service dekat sini. Okay, kalau you guys nak masak ke apa kan boleh. But ada certain area dia tak bagi. Certain area you boleh buat. And then ada restroom. Saya tengok dekat bawah tadi ada 2 restroom. Viewpoint pun ada, 2 viewpoint. So mungkin belah petang kalau awan dah tak banyak, pergi dekat viewpoint boleh nampak lah dekat view yang lebih jauh. Ini adalah second stop untuk you guys ambil gambar sakura, cherry blossom. Quite cantik juga. Cantik, bukan ada sakura je, dia ada banyak lagi. Ada bunga punya, taman bunga. Selak macam taman bunga.
tempat ni memang sesuai untuk ambil gambar. You guys boleh tengok. Oh, ini bukan ambil gambar. Belakang ni ada ramai orang ambil gambar dekat sini. Bukan saja ada sakura, ada banyak pokok yang lain yang saya tak tahu nama dia. Takkan rugilah kalau you guys datang sini. Lagi-lagi yang jenis suka ambil gambar, suka post dekat medsos, tempat ni wajib datang. Kalau you guys turun bawah sikit lagi dekat second stop ni, dia ada macam market tau. Okay, you guys nak bagi makan rabbit pun boleh. Dan dia ada jual, dia jual strawberry, dia ada jual jagung bakar, ubi bakar, telur pun ada. Jagung bakar ada jual lah, dia market lah, market Ada strawberry, harga dia 200 Thai baht saja. Quite reasonable. Dia jual hat juga. Some souvenir kalau you guys nak beli. It's okay. Thank you. It's okay. It's okay. Thank you. So dekat sini ada jual almond, longan pun ada. Some souvenir craft Dia jual milk chocolate peanut. chocolate and peanut only. Chocolate and peanut. Okay guys, dekat sini ada coconut ice cream. So perfect. Yes. Thank you. Okay. Coconut ice cream. So kalau panas-panas kan, sebab kat sini dah tak sejuk sangat, dah tengah hari. Dah tengah hari kan, so why not kita try coconut ice cream. Okay guys, kita dah sampai tempat makan kita. Daripada tempat van stop tadi tu dalam 40 minit. Okay, dalam 40 minit. Dia ada gym untuk Muay Thai guys. Ada gym untuk Muay Thai kat sini. Okay. Ini landmark dia lah. So kita akan pergi sini untuk dapatkan untuk makan. Guys, ini makanan halal. Dia datang dengan dia punya sos. Yang ini sos dia. Ini panggil apa? Dumpling. Dumpling. Kita Malaysia panggil dia dumpling. Tapi nama dia bukan dumpling tau dekat sini. Nama dia pot Japanese pot chicken. pot sticker. Pot sticker. Try dumpling ni. Yang ni isi dia ayam. Okay, sedap, not bad. Sang, sedap tak? Ini menu dia. Kita tengok. Ban ni pau yang ban ni pau. Dia ada noodles juga.
Kita makan ni Hainan chicken rice. 50 Thai baht saja, 50 Thai baht saja. Yang 60 Thai baht ni nasi lebih kot. Dia ada beef curry with rice juga, dia ada curry rice chicken juga, curry rice beef pun ada. So you guys kena consider untuk try semua ni. Saya bukannya nak makan semua, but at least you guys still boleh survive dekat Chiang Mai. So kalau you guys datang kawasan ni, saya akan letak description, location kedai ni. Dan kalau you guys nak try makanan halal yang lain, you guys boleh Google. Sebab saya tengok kat Google, sekitar kawasan ni banyak lagi halal punya kedai makan. So you guys kena check that halal food. Okay guys, kita dah sampai dekat the Museum of Villager Forest Myang at Mae Kampong. Okay, ini dia. Kalau korang boleh tengok dekat sini kan, bangunan dia. Okay, rumah kampung yang lama ni kind like macam dekat Japan tau. Japan punya old town. Memang lokasi ni sesuai untuk ambil gambar. But dia mendaki sikit. So kalau you guys bawa orang tua, make sure dia boleh mendaki lah. Dekat belakang sana boleh naik lagi tau. Boleh naik lagi. Okay, dekat belakang sana boleh naik lagi. Banyak lagi tempat yang menarik, but kita orang tak pergilah sebab this group ramai orang-orang tua, jadi takut diorang tak larat untuk naik sampai atas. Sebab saya tengok atas lagi banyak lagi tempat menarik, cuma tak sesuai dengan trip yang orang-orang tua yang tengah join kita orang hari ni. So kita akan skip pergi tempat yang tinggi-tinggi ni. Dekat atas sana tu ada macam building tau. Okay, macam ni lah rumah-rumah dulu. Okay, so kalau nak naik atas tu memang orang tua tak larat lah. So kita just skip that part. Kalau you guys punya trip orang-orang muda, then boleh consider untuk naik sampai atas. Dekat sini orang cakap macam Shibuya punya jalan tu kan. Ini Shibuya punya road tu. Kalau dekat Chiang Mai ni lah, orang bagi tahu macam tu lah. That's why kita ambil gambar sikit. Saya dah jalan sampai Maya Lifestyle Shopping Mall, Shopping Center. But still tepi-tepi jalan ni tak ada makanan halal lah, macam sausage ke apa-apa kan. Saya rasa kalau Bangkok lagi senang dapat kot. But sini yang tepi-tepi jalan ni tak semuanya halal.
kecuali roti lah, roti telur tu kan. But the view sini memang cantik lah. View dekat sini, kalau you guys nak ambil gambar, saya cakap memang berbaloi lah. Tak kisah spend duit untuk beli makanan, then you guys memang boleh consider untuk datang Chiang Mai. But kalau you guys ada budget juga, don't worry, bawa aja Maggi ataupun makanan-makanan dekat Malaysia tu, bawa aja datang sini. Kalau you guys nak makan telur confirm halal, right? So boleh beli dekat 7E lah telur. Dekat sini makanan halal boleh dapat, but the price agak tinggi lah, sebab you guys kena makan dekat restoran kan. But kalau the view, you nak enjoy dia punya view dekat sini, nak experience dia punya view dekat sini, memang berbaloi lah. Saya jalan kat sini memang betul-betul worth it. So no need to worry kalau bosan, tak best. Saya boleh cakap Chiang Mai tempat yang best. Itu saya tak tipu lah. Kalau tak dapat makanan halal, jangan risau, 7E banyak makanan halal. Tengok ni, berapa banyak makanan halal dekat sini. Kami dah ambil fishball, dah ambil dah ambil ni chicken, ada burger, okay, ada sausage. Okay, mana nak tahu halal? Okay, kita tengok yang ada chop halal baru kita ambil. So lebih selamat. Banyak lagi tau, macam roti ni, macam roti sekejap saya ada beli tadi roti tau. Roti ni ada halal. Okay, ada halal. So kalau you guys tengah cari yang halal, jangan risau. Dia memang kadang-kadang dia sebelah dengan babi lah, tapi kita nak expect apa kan, kita just ambil yang ada chop halal dan kita makan lah. Air ni kalau you guys rasa yang jus tu boleh minum, you guys minum, because dia macam ni dia tak ada halal tau. Okay, dia tak ada halal. Kalau you guys was-was, jangan minum lah. But dia tulis kat sini 100% orange juice, so dia tak adalah tambah apa-apa yang bukan-bukan kan. Then should be okay lah. Saya tak katalah dia halal 100%, but dia dah, kalau dia dah jus, takkanlah jus pun you guys nak cakap ada babi kan. Okay, ini spaghetti ada halal. Guys nak sausage yang ketul-ketul ni pun ada halal. Okay, tak kata banyak choice, tapi so far saya boleh dapat yang halal. Guys kena rajin cari sahaja. Kalau rajin cari, memang dapat makanan yang halal. Okey, kalau macam telur ni, takkanlah telur pun haram kan. Kita ada buah-buah, buah-buah should be okay lah. Kalau nasi-nasi ni okey. Okey, nasi ada halal. Boleh makan tanpa was-was. Ada yang tak ada halal tu, you guys just skip lah, tak perlulah beli kan. But yang ada halal, you guys boleh consider untuk beli. Sushi ni saya tak rasa ada halal. So mana yang tak ada halal, you just tak perlu ambil lah. Macam ni ada sushi, dia bukannya 100% seafood dah. So kalau tak ada halal, then you guys just skip lah. Cari banyak-banyak yang halal. Even yang ni pun ada halal, nampak tak?
ada chop halal. Guys, takkan kelaparan lah dekat sini. Nampak ni, nampak ni, ada halal. So kalau dekat sini tak nak makan Maggi, beli. Banyak dekat 7-Eleven. So jangan risau.